Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kuribadiji, kurwani, don't reteku. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kuribadiji, kurwani, don't reteku. One wo. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kuribadiji, kurwani, don't reteku. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kuribadiji, kurwani, don't reteku. One wo, one wo. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kuribadiji, kurwani, don't reteku. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kuribadiji, kurwani, don't reteku. One wo, one wo. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kuribadiji, kurwani, don't reteku. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kuribadiji, kurwani, don't reteku. One wo, one wo. Be tutwalo tua keneno matini tin kono niano de piare wa bero due ma bungen man magali wario ki piare wario tini icha rio watiga neno lok mano piare tek tutwal man lok makwaka ki jem matete me kam megwa chalo Acholi Province wonunge mabe ni ayela tie da koko benetie jemne petika ber mabe ritual kitika kokka ini kitika kokka chini jemu ger matete me ye petika ka ritual chi tine bene ki guma be akwanya ngara chel matie I management pa Acholi Province chi bene anti kienwa ka kany ka chel kidano ma wununge en pe ber vocal piani en is very passionate ka da lok me Acholi and is a very staunch fan pa Acholi Province and Benetiket wa studio kinena matini lok mawan wa bilone wa bilok lok maduong mano kitiga lok ki lok kom laka mano bitimeo chochak I kam me Acholi Province chidong an la did ben ki yubwa inena matini ana miete bedong pari kono akelo ati botu welo magiti studio kakany chidong amiata chak kiyung ichia achuch achama ye warana tibi Ati omera committee. atie nene miet total Yes, Niana doramo machala Acholi dirine ena ki beri wang o chi an machalo banana jolu twa akati piana winyu lete machalo kaka yo machalo tiana magita to bene pe kaka me jing we ko yom chuny beru tie idikal piana ni yo achele ena ko be chare dong to we ko Acholi nen
nyo bandera nem pa Acholi iwi lobo weng jemi mu ka do akete kwaro ko la kubo ko la raga do ngene ka do wele mo bo ake kwa mer la raga yo welcoming ngati ni eto machalo wano ne ben lo tian wat ki ngech mi gwer dil magiti gwer dil put peng ma pa pare for lobo ne chi gucha gwene ma chiel wo oi kwata mane ma ale bari ka para boro para bongwen watinho kap ene bene kaputi kankan futbol mera gwa kone chi paba logo maduong ko be chane ameta mital komarne machalo en luo ma en ber ka yila chon cha wanja ki ku kongine kunyotu yeo mano watiki evidence pia ngo mano waje bora Acholi pian ka waje logopa berach machalo kaka si an machalo banana jula tu goga mati fans achiel ma ka nena ke wa Acholi cha dongu o kiran kena sha watini tinni wadugi kira diritie lok mi wang o lok mi kaka Acholi cha bo watch down jomi moko mabo time kono gi jomi moko mo kwere wangeyo mo ba be kere church malok popo chwalo wang chawario yes sha tamono bene kun mapachar mabo ana foyo wa mi tal boro mayane ko nyote ko tet jomi moko mayen ngeyo ana foyo afoy word man Afoy matek Mr. Ben, mi ostingan kany. An matini kilwani Onyut Francis Oruni. Aberu kama koko tie mateki. An aberu kiti mene kara chie. No watimu jime karamero jime wat kere yo mati. Eto dong. O kamo mano dong ada pere. Kia no ni. Lok bebe mako an. Kapa beru kada. Ti amita wat ke kara chule ke loak weng mati wako kuija. Nywer endong diet. We are post second edition bo beru tie. But kama beru tie. Kwitimi yo vole ke kwanye ke bayagi. Ti wa mete mi wot me tiara nyim. Ya gikine wa hitting target. Mo wa mironi. An wa beru ki kobo. Dano beru ma yom ma konye pere. Kidong wak me bi joma poko neno. Mado dong kitika dugo ke leyara. Ke Canada yubi biyano. Dano weng they were so happy. And igu beru yom. And wa mete gin enene. O mete pa o giri. Gini foot tipe wan. Kama foot wati yen foot yope. Si ameta wochu maja check. Guak maybe kapeny mo tie. That's when I logo dong maduong. Gini enoneno ni gen maraj kachake. We are checking ne kar mafufa ukate. Ke warga. Ni edition mi adek. Mi udilo do dugo. Peke mete beru ping. Lok mo matio beru pe. Ye mo ikama beru pere. Guak do. En jo madonge tamani Acholi jenge kumdana rio ke kani. Guti ko beru ka we down kaman. Ki choyo mail ki wai ki bet ping pere. Ki wai ni chawa bor ki bet kamanyo pere. Meeting. Ki wai ni meeting ki chawa. Ari abor. Jomo ken tiu meeting wa chawa dek. Jomo ken tiu meeting wa chawa para chiel. Chimba ja chiek. Arama wacho kameno ko. Abidugo. Afoy. Pero beda a cherry company chuchor pian now. And you know down taking it ni one move better tete chuchor wonu tiki luet ikum gimoge ken mauti me ye kuno gwakonyo en ko mo ma gwako ne kiwachi ko chiane kitika mismanaging kono kititim bachi kititim ningi oni gwak bene won mano oti ter kenyo pien ku bi no dano pengeba wang pedong podo ya chika kenyo mire kombene kai no kar chike konyo ke kitier ne pien ni chunya choli peyom da be mono gen ma ana ber kan ne kai neno ki church madano ber ka choy ne comment ma i gene ka e chabet mo karo ma wan wa ber tie ga kanyo dano chuny gi peyom dak dano tiga kichwe chuny mano atiki dano mukene magigoy irachim personal call like kigoy mere borra jo ken chwalo voice note jo ken chwalo on WhatsApp magiwai timbe
ko lok kama in po nen chu cha neno chi lok ini lok mo ma pe yot to now ikit madong lok ka chen ti ka mir ti ma kera ngeni ko ni benong ini donyo a chi bilok ye chi an wek dong ka joli wek pedara bet specific to twal kila pen mo wek no omi kar ben borim mi chana migi kineno matine Apo mate cause ben. Kumbete dong achake ter aga abi owe lo kombas ki abi chiaro ya la ma dong tie patika ko chawa ada ke wai kere vor ke maro tepi binen kamo mi achiel moko kar ma edition mi adek endo dugu warga o ni ro dueno pe wi apo o changwen tiki waje chande chenga be chen bi to mer ke bet ping ada wano tinga wachiara gankal ke kwa wachiara wa beru ping karo wa beru ping fo fa ka tiki structures ne ki tika meto dano a bear to apa kar mo ka tiki gin anone fo fa no ne it would be important ka gen jo ke ban beru tie wan wen ober ke gong chwim matera da so Tabo Santo utucho JJ Odong utucho Gladys untie among the 10 people madon ke mierone fofa badako wachene omierno religious leaders mier betie religious leaders ene don pomete nene kianwa kiti oberka wachenye bad nye anoput I can't recall right now ke mier business community kino kitio kitara toni without consulting him pina anno kitke ngecha na tamane ginana na makatime ni dan ka beru ping kaka yar ye ni wan ba won jo ma yan oberi second edition ni tichu beru mabe won omete ki tichu pina ka wi upo mabe second edition jo mi board ngongo jo mo kan kriyema ge nutrition doctor lo kriyema o jok some account out lamex bano those were the people signatory to the bank account. So don't you know, because of the time factors and gemai can don't pere jomo na mado don't we had to incorporate and wa yele para we are getting. So this time I thought it would be the same way madara ka beru pin ka madon warga ano kati la pendo beru tima dit ni fu I don't mandating commanding the province ke the province and ge beru ki joge mitimo jimmy mabe we honen mabe ti don ka madon we were against time nying down when mukata eguni santo tinyo chimo goya kanga ogoya ke kaka ni kaka ien ba watika metni ibedi aging head of media officer PRO ti kaka kwaro ni na be kaka daw tuch ubino ka chaka why en ke why ne beri go ne chim en be pe nge taba who is taba he cannot en nge ne previously jangat mo bero ber ka heading media house bertie that is odagonyar ti odagonyar be good enough on that day why en ba take responsibility ma duong passes could not continue he stepping down normal kama twak malwak ka kere ko mo betie karam ti ti ayela mope ti be do ada ken okay kaka can do that then kaka step in then continue our Lord Mayor ke wache do obed as a political leaders mabe fofa mayor ne without the consent of the public ngaro me kan oberu it was just like a mapping mado chake ti don luoro oberu tiene fofa the mafias one to be yegin on but because we are time back in don kong jomadong nyingi mono kata chilaria diet like Bernard because he's the cultural representative at the cultural institutions do uchere then kaka badong nyeo kata do uchere oto siza nyebe po kata mabe adunya ma team gana fund manager bober nyebe bober pare so jadini wai go chiara kono gudugu ka donc bere meeting kinano kere ke yer are we going to incorporate kinying jomo na madong fo fatika miato betiene because before we had a team already on the ground keje big team ni ada dano biono mail choane an bana cho mail ngar makumbe te finance or reasonable cho mail but ngar no chair person why don't call betty even he could not respond that is the own Bernard Caesar team wiping ngoma mero but he does not want to respond so beru wachini giano don't go beru strategy go back and up ngoma fufa wajo because they saw it would be easy for them me playing game with jomo na nione and get team ngoma ge mero and ngoma don't take a team because kumbe don't lock up anone although others it is not yet proved they don't take a man don't get bet guilty you take a man done but I don't give matie this allegation but don't take kumbe and bedada so we are yet many young moken into the detail matiak mada chi karmano ke mere dong tele do chake a lot of thing o chake adamo beru pere and pege miero incorporating kidano so good no ne karma ke kwanyo ni ke kwan lot mayor again mayor our mayor kwan obedong the finance of the province I think it was hard for them me lokko kwa mati o kwanan chalo he didn't admit
So go gamo risk, go tinyo go risk as a finance. But don't go sideline go risk. But risk before, not here as an accountant, tango me bas and the bus management anoni. Magit yung ngaratil gankal ke kwar. We don't know how it got there, but beru wachini anangeo ngata Gerard. And beru wane anangeo bara la tie ekome. So go beru kenyo kita bas berka tikere gimo kan berka time pe wangeo. And go wachi wa kar maka choka mo achelo beri peje ma wa beru tie. Go wachini okay, bus has made 10 million. So 10 million matiene donc tie ki donc another 10 million bana tie makar mango kilo edition mo kar chama kilo ki po chene ken mudong tigi non chene mo mero dong into account ka cha ko season mo ken tie we should not start from zero. So chene mo bero tie ano but kumbere kama dong level madong logo o yene we shall request them to produce the bank statement for 1 year. We shall also request them mimeo maintenance magem ko berka wachene te an where mo bero tiene. Although there have been go berka breaking, mabe pego berka ni ang petimati kono greasing, kono tire ballet. So again when go caro separate and picking it again when fall under wear and tear. So and that is the little about the bus. But bus has been mismanaged. No mangi ano. In a transparency, my cano beru pake. Ilo mabe pat ma anak meron nyang loy ni dong ene lok me accountability mon ma ke chwalo karo ana neno kirka bere ku bere dong party ki yo mo me nyur ne bordano but anen accountability e no berka wera yam bene social media bordano no tie won dan mo tinen wa ila kwa tv ku piti accountability e bene rombe do leaking mo karo abero kaneno Jemi moko maki ber ka choye mai kine tutwal kong waka chaki me kit gum food and mo get him any there is something like venue hire kedak gino money dak tie dare municipal and district fee right kidum jemi mo kan ma ini no they don't add up aneno gine ngu bertie malupe kilo kombach an pa ngeo no ni Acholi Province Chiki Bus Association kateto wa kong an loka bus association pian I did not actually understand aner med Acholi Province Bus Association chidong ikena kenyo da ner kigene ki kerdong en kono jemi furiti wachigeni vehicle repair, is it? Wear and tear. Greasing, years. And then Jim Nemo can Kidora. Ma in Kangat Mawi T Maquide, Chi Anero Notica Kenyo, Noti Jimmy Mano, and Kitika Watch Giana Chili. You don't Gian Mother Anero and a maintenance of palace. Anero T here. I don't know. Kau no gua tiki ngej mau ka kenyu ben ke konya ko pian. We are teacher when take a chair. Me Acholi Province team maintaining Gankwar. So I'm not watching John Egori, they're panicking. They're trying to digest budget, which at Madrid, we're all reflecting. No, Amador Mapetika kare. Now, when you say Johnny, okay, you're part of them. Okay. You can't take a watch Johnny. Okay, take a man. No, I'm watch it very clear. Actually, Province, they are not entitled to maintain Gankalke Kwar. So, chilling. I don't get watching I don't remember the figure very well, and it is very wrong. Absolutely, they need to account chilling on the and chilling and Merkiduak. They are not entitled to maintain Kankalke Kwar. Then, Kidong Local repair, maintenance, and wear and tear, Pemotaka. Kadong get your chill. We are not covering kono greasing, kono tire, kono chulo, labors, everything has to be covered there. Kikaneni, ngamatie, kitika yele, ni omiet ki covering, chilling, madoru and yune, ni kitiyu kerekenyo, egune weng gopa. Gimo ada mo kan perekenyo. Ma enoni,
diri mano food jone ne mano food piago a jo madong lock te kum ge matera da dane ge wai kero ga site kai kero ga site we are still going to investigate them ala dong tie and ge Okay, ma food pay chair mana. Ki wa ni local maintenance me batch we ante. Batch ana wor ngerangi wo ta ne no chiliki tiwa wa ningang. So which maintenance no ni marketimo i combatch. kamera agam the level in my own capacity ingeo bas egone pidong dana weng do bere ye committee tie mango they are in charge but to oversees kita back to the operation of the bus ka pero monetie kembeti mango egone weng ma accountant wa is one of the person mango and in charge of the bus ki Gerard la me goma chielo berutie but currently do disappearing or don't per po angeo kono she's working offsite about the bus nyo tie nyo ko gene ene giandire kagutie nyo madon are investigating them o mer go tieta wa ngo mado time ko mai kombas yes aha so amita chat in the event moti me kid gum luak won moti kwija kid gum ket make wajo kere gena chiel ma obiting even my understanding piana da karma ne on jimi nyer tie honestly I've not been active with these people at the province or the committee but technically I check jimi weng na tie era ne on e pe ko berutie then I step a little bit aside party or active kege kama ge penya ge moja ge timo ge mo aramo wachune eto apere dong bod jone fully so ngamo teme ge kid gum wa ngeni kid gum te level me municipality now ka don kid gum te level me municipality ka ge tika chulo venue mer ke chul venue me municipality ke kan kila don gen go chwalo accountability or the breakdown ne district ki municipality ne ba nyute chena chel me district guchiaro kwene killing ana miaro duko ene gopa that is a total faulty statement ma ngara chila mate wako kuja miaro kare wie ene lok gopa kidong about the system nige hiring system system erone system ke miyo me non why 800 ichinano then I just got a call ma I didn't confirm it but I'm yet like to confirm in less than 2 hours mo beke miyo me non security bana ke mi RDC ma eno beru in charge mo tero Jimmy Weng with one of my colleague Mathieu security ke mi ni giban at the cheaper cost mi ba wache ke mi me no so accountability mi kit gum ka ine na no e go ne Weng go pa ke kan kumbe I would like you people to compare the population mo beru gul ma to ke West Nile actually West Nile ka actually to ke Boganda ne even no ne population mo beru ba peje tiri makit gumi almost uchi arabamo but me ba page ne kon ka we are post statistic magitimo kani kichul ngar chula per head 5,000 but chilling ano chiaro almost 400 million and plus but kon bedeni ke kwala matera da dane ke wadi kino 62 million now let's look at the population mo beru kit gum the heads the crowd itike wadi kino million de pedaka bear ke kan so inone jim again does not reflect the physical things mo on the ground. So accountability ki gimoy kan mo time kit gum egune Weng gopa ada pere ye ngo mara wa you ke wakano kido nga meta lore ko ngo maka time dire ko tini dong we are on the trial of piloting ngo ma do time dire ni kitike meeting as a patron ulwa meeting ni NTM lock ki players coach kido nga Acholi Province committee me obetie ki fan bana bitika biar mago yope ngamadong tie kumbe de fan makit gum they are preparing fan mi pade they are preparing fan ma agago Weng bitika yope and all these fan equally anatika spearheading again I want to profile most of all their statement maming oberachiel and gine ene ka do tema okato don Weng madirini kage chako lock we shall issue out the out kage issuing all the out wabe logo chidong wabe requesting joma nyingi dong tiene dong Weng giga and merogo dirini kidong jibe mo kene tiema ala mo kene ti gwak maybe banga account and kama don ko tima ta kada dan Weng giga wa chao a new beginning wala bon ayela mo and amita down wa twinge poto pe ngata wa twinge poto ne this is not the first time but sometimes it is a bit touching well it's the second edition of time but who are failing wa chiar olo wa yele wa timo gi mama be makara Weng igo beru yom so joma don giga bino ko ber magiga chako diga chako teach wa miro transparency mati kada and when walu ba before God ngoma tika lok ne lo ba ngena tika lok mati
an gian mo ber ka time piene ni adao ber pe wi achakene an wa kumbet ne wa adao pere jone di no na dano pairing o career do kirano wi ge rwate kere an gian maraj ma do ber time ano ala ka ber tie we bi no dano mi ro donyo bene ena me do wa bi chako kameno ki bene wa tiga yele matek ma arama wache ni to ma ka ber ni da bangwen na chal pe ka ber ni da bangwen ka yele matek to ko be ke kobo ka ber ni de piario ke wie de ali a chake ni de piario ke wie ma weekend the third weekend of October ena ye ka chake ker ka gok pej mo tie ka mo ma ka lo ti manok fura bi duga ngej. Okay, be meta foi bilok milo ma pelo kilo midogi pian ko bir iriti ka lok bot kaka tika neni chikai lok ma mano dok peda ka kar to 12 tikori kaka kiri ingeu giri gena kaka chi ingeu kaka pol kar ke wai ka do ngatu ding to 12 ki kelo kaka e beri nyim kaka kero nyim kaka go dure yes chi amar kit milo ke lok maleng to 12 amieti wa chatbot mera man ma en ichabit mo kat beno wa ber kere kany ma en u lok ma be ma en chao chuchot mo wa ko gene en lara ko mano mi lok lebla mo wa ni lara ko neno chi u lok ma be chi tirne bene o dugotie e studio batwa ka kany aneno dano maduong tika lok dano matika neno wakono romo dano 100 ka dek makubiri dong gitio online ka neno wa wun jo mukene mafut pia no gwako umiyo ngecho poko ngecho ini bor luweru o mini ki ngech wekien gu bien atama miku bena neno mafut pia omera ugam lok ini ka kwanyi nyik tama chela ria dek mo ka kany manoti ka ini ka anandugu botu aneno kono dano ma kiluo nyeni Isaac Okelo ma en wura gago tiga waini hai diben foi matek to 12 en kono tiwa Kampala Henry UG betiga wa hi everyone one wo foi matek mera kado yonge kenyo waneno bene Henry UG tiga wachini thanks for the update for real I can't believe in Kidgum with the total number of people all they have is that amount of money. So and take agreeing kilok ma ini lo on Kenneth ba Kenneth betika wani true there is no transparency tika agreeing kiri ki lok ma ini wajo kidong bena chenare tika wani hello dear brother hello for my tech to 12 Harriet achen no ngo po to 12 won mo tika neno wa Harriet achen kono tika neno wa ki Dubai ki Saudi Arabia mieto chwal ben mot botu in ben mi ci chwalo kama initiga neno wa ki ye chwal ki location ma migi wekno be no konyo ay ketme ngeo ngagi ki ketano ki tika neno wa kere konyo ma tek to twal ci don u ye we ra chapter ti wa bor mera man mera banana jo ma en ki chabet mo jaoni mo karon aye lo ma be twal actually for mera actually geno wa water lock bien leta beri komwa la wiche beri komwa machalo wan kaga bien keneno yom chunya chele gano dong endo dido mo rebo dano we o do ko bene langi ka chuli ka chel kira yang chon jomo go time eto o dili ene o kwani lokko eno no kiwi a chuli kaw geno wa watie kalok pian wan ko doki lokko dilu ene ka kemaduon ka chuli gineno wa chalo wan lo chwa dilu chalo wan wa chumpe kaka she atra watch nene chapeto kata bedo winyu chim maduon ata mabvora ti ye koma jo kene apiana beri radio maduon ke magadwana gitia pokone ken pingi kengi jo kene ke wekti chikoma bodgi gibi ti koma
Chilo tua machala chuli an patel gi ngam mana yang apebe kila mona kagi mono butima no tima pia chuli no en jone ina mo dillu dire mane inune ay gutimo gene inune Pemel mo nying food ko piri ini. yes Ana met yen gen ma per tek tutwal ki yung bot an ka wa nge. Vuar berutie and vuar beru gi achel ma in pera mo taking it lightly. I kupe gwak ke lo chalo abiligi a piane enuni something mano pier tek ka lo mo ko chala abiligi le yo mano gi gwako kiet me twer padano. Ya, aku beri cahaya mah lo ni. ken machilan danu ngea ati ke update and awaje ki jone don gena dika time and gena wa message mo kene ana message ko ba forwarding yire ci gena ini dong tie era ta waju ira chuli dong mo kene ne wen ka lo ka chek dong da wajo ko wen ka lo diro lo tela mo kene da wajo ci an machala an wanno wabe la ko jone ka watam ya lok mo la ko ne wabe loge pian gene ene ki shimu dana shima peki choy waraga appointment letter pakara peke ki chima ne in wa mini la metelo gene kaman pa chuli chilo tua waniang ka wa lok ko waraga makiriemo ki jemba captain pachuli ki coach o kwero kwene waniang ne migo ma chiel ma ba chuli war mada mati manager radio mo achiel be madit kumala mi Uganda ena yeo chwalo lok kuberu ki meeting ki jone ki riem captain no gene coach pien giebo bukelo lok e komgi ka ki riemu jone wek dong ki nong en coach mo ma beru yung Kampala ma gi ko cholo lok ni gendo bien katimo business ya chuli chima chalo ka mi go ampa luoni Era tiri kata meru muni. chiki be wajo ker in itimo kere jemini inuni kila tien ticha chel ene yo typing letter ne inuni meriem tien paba luoni un tika ngene si achole ameta lok ni ene ti yom chuny tila pel wi kara ene dilu ku beri chamane wa baganda ku beri chalo loki lo ma papar gibion ka nan wa kinan kara chule wa kere macha machele wala oge no ngere wala oge na bebe kara wala odong bie agor manung chamu ngol bakulu chi lak madir wala ne wa wajene ge oywe an advice ma ba meni ge lotwa un ma ge bilogu ni poken o un hotelene pian jen bakara wan bo o wa gang wa family wen wake un o tembe o betie were wa ni ane ko te ko ma an la kuoni ana ngeri ati position kaman ane ngeri kaman ene ko te ko ma ti kaman chua merne digini wa yaro ye ke chate bang ki lok en jo ma ke a chule digi bolo nying manyen ma mer go tel ka yo dilo digi jo me bang bu tumo mano watie peti ngato mo chaka ke patron o wanang na wa ping kita chimna chima eto fans ki supporter ena giron wa aramo share yo dilo no aramo konyo ka nyo pa konyo ero jomo kene wen ka yo chimugi ma diglo tele wen una ko te komun un be wek it tan poko wang ka chima chane ina chana ye be la kuri une be wi achuli pati ka pila tano te koro lok ki bo tu bene wa mero winyu kero mu kwa kere chi wati mu kija obet ke dano madiri lok bo bertie lok bo chwalo wang chawari o ke lega shakuloge
ki winyi ki bot coach ki captain Acholi ki winyi ki bot kaka chiro wa miyo wa bid ne banning ki woni demanding bot patron mi ye lok Acholi mi ti kere po amero tele ero dano ko bin ka winyi lok motaka wa be diri Acholi ni mo kwale chen to twale PMO lo tuwa motaka ne president mi country pi president me fofa ba yo president mi country ena yo mi motaka ni nama plane mi anok ber UG ero pi arueru ya kikero nama plane mi private PMO pi kichulu pa president katela gwa ko bilak ke mano president mano ke la no chiko la ka bere chigine eno no kichulu ba unu ka ki budget mo miu pen ka chala pi basis beka basis ki luone PSV chidong lutua ku dong kwalo wano merne jone wen gubetie wek iya chuli puko wang ikomge make nget la mapa achel wajani struggle yo goe achel achuli machon mayi gubega wang nyeri ke yero doga yero ke duo doga so lutua wan dire kera wa kuya driving motaka kera mo motaka pe wobe kera motaka free chi wano cho chere mo pe kenyo wano chor motaka ne pa chuli ni mo wa logo no jin pa chuli wen ti wa chor wa duwa we wa duwa de wa chor wa duwa wang mo ma o e achuli in ki motaka wane mata matie machala chuli madong walo wa merne motaka ne ko beri chu no ade ne no chuk madite ka ngat liet kenyo ma chuli bu jogu chente mi ten ma wa nyonyo ma motaka ne gere cheng po wang wiye wek da de me ke wer ko po beta foot che do kunu makano motaka ne pe ki ngeya ngeni motaka ne ba o chiaro ka tiru chente it lo tena wa ma ke tu diruni mano in be ne ana motaka tin pe o chiaro ka tiru chente era pe beru kama chol mano a cha mo ken den wa ne no ni motaka ne ram beru iboma hotel wang manager mi boma te gena dek wang gena dek geno signing ni motaka ta kar wa ko pa chuli ya kana motaka ni karo wa mer ni sticker yeno mago yobo ke gulu mage mwana ko machuli wa mer chelie ki chel pro turo maka motaka wete ang wet police dak poko bet ka joko ne pian wati ki private number lo kamana logo ma ya wang pa chuli ena wi jone tek ma pet were lo tuwa ko be chane o mayarne tikingi amba bere kingi pian gi ngene at to funds era chulu ngene gwak an gwak ngwenya gi mo si amero wachu butu ni lok madigni pelwen piwo eto ala wo berutie malak la kera wa yebe ke yara politik be tim ero energy pa ka ke chima manyingi bera kwano mere ngeri ki bilogi digi nying jomo donya manyan a chule be mokone magi diar ge peng ni ngeti enini gina kete eni ngeti enini gina kete eni chilu tua a lego ni dire wa kwenye sha mone kwa mere kitaka cha bit angwen changeni cha pa chule no cha bit eto wa beru chon beru ya chule in ma ka restriction mo magi cha ko gengo dan do ger betie chi lo ko funu no mangol fu do no wa pe ye no ye pe lo ka chi no me ke be de ba pe eta ngeni patron wa wan waro mana chule ka neno jema eno berka lo ni social media changeni dire pedwa ko kaka ki yom chuny mabe patron ke wenyo en dire a chule da be no borba inke de wel diang mo be kong dan do champion inge lo wa be lo no ke tie cha lan tu ramo so in mere in piet ba yakawan wa kere lupa de chero amor ge chero kigu mo mega mo ge tie be yendo sila ko ke kwalo
Ero dong. No, patron angine po kaya chota. Me do down na dog. Ayela pe amiro penyi man mere yongela chen ero iri bi yo ya gi penyi de kene mara. Patron in kai tika neno wa ke neno matene jale mer ko andiri. Bokir ka che ne ndong jo ker po winyo lok eni mabe. Iluong mere nge jokon ku jage mie dek no loko tum. Okay. Okay. So patron miro yo. Be. Yes. Now, lok tika man. Ibiguru kakamo mawachi dano mo ma tie mego mo ma tie ki tie tigitela e radio mo ma dano waro ikumala me Uganda kakany. Now, megule enoni bene gwak team management pa na Acholi Province. Megule ene peke epo ka ma chao na bil na neno charo borre. You can't be so say papa. Yes. Che we you look when make chat bon me go. Babere ga when you look 7 times. Chat bon me. Chi en me un ene. Ya da ra we gi du du biasa. Cái này là một giờ mới được một trạm cái nó cũng ngào của vì là vậy in giờ mình nhiều bây giờ tới ra ngoài cái chuồng nó mon kẹp vào cái nó đang chứ mà ta cái chân nó mon vui là cái này cái vậy Okay, eno be darie ento omera iniberi system. Megule en man madong ena yedong la white look en new merkriam joni enini. En miu tien loka ngo ni mi gwa konyo joni eniro merki kwangi oni. Maloke ki tam pamego mado circulating because Anbana I was surprised. Mego en kage wajeni ti site pa fund eto po biono nyote waka and it is site pa fund kage mo kan tie dong cha wengo automatic. But iningeo committee mo ticket gini gitiki strategy mi generating chante gineno wacha nga ka wa don adowa don doro kamiyo ologi mo so which mean ni bena go berka tiki megini as a stepping stone minongo chente gi anada anba ngere megino kagi penyo olo miyo gi mo so ka do berka miyo ne log do ermo circulating campaign ni pero tika man kaman ti ini ngeo ngat ma ini logo kwere kerja wan kwiri kumbetini what you doing not like about the media house but now we are friends dong tam tika mana pero watika de kamana man kya dano charo tamme ti dong otawan ende nan tiara ngai tiki mandatory pina jo chane gitie ngat intigi resources ina no dongwe monyo ka mi wajo gi moni bigi yeo an riem en madong giti wajo gi miaro riem en pina jo ma giti riem gini pina dongo gungeo secret pa jona jakir gitika chamu pina gi akelo loko wako te wa kaka meno pina no I'm very sure ni I want to be independent here angene ka ma ko chao loko no aerocartic elaborating board mego atiki bir ni kitiro gen marach kan pina chao kan ka yini mego mer bed mego ba kitiro gen marach kan ni coach eni kacharo gembo kono ka timu gen marach kaman pi some other issues mo kono konye pere aya captain ti don ka piulo turo kamana man ti ngeo chalo literally ka dong in ki wachi like you an administrators ki wachi dong right pa ngaro mo ne ke kan pe ti ben an pe ngeo pina I'm quite sure mego ni pa bi put pa mer na we ba ke chel katia da ichina no dong we so manjur elo taking part chalo part yani ni okay ka ginu tika man uriyam jona riema so don't encouraging la teacher mabena is one of the committee or typing letter or signing that was the end of the road en ngom ti me ano Okay. Fortunately watika tiara yui ya gikene kono amete kwan lok uponya Charles siga wachini but you are going to leave those thieves like that they should be arrested. Karabengo ala copy enani one pere ki ruama guak maram kelgene lo bankene Patrick tia wani hi everyone
I am Patrick, streaming live from Ginger. I agree with you, sir. Mano ene. I do agree with you. There is no transparency with the management of Acholi Province. George Joel Kidega tika loke miet banana jo loke miet. Neno Henry UG tika wachini. I am Ugandan, actually from Gulu City, but I'm in South Africa now at school, University of Cape Town. My people home, please, leaders, they should all check those leaders, Manome province. Pio Innocent, I am in Luero. I am confident we are going to win. I can feel it around here. However, let us keep the conversation respectful. Yeah, Anoni, Forge, Madito Trial, Mera, Innocent. Henry UG Betikawani, you are right. New people are needed in the team. Odong Francis Ochida, Tikawani, it took too long to discover all these. Imagine we have to put a very strong mechanism that can curb the vice and never to happen ever again. For Loketutwal. Yes, Kadong Wadolo Kinir Matini. Yuk Tidire Yacholian Chawangwen Mano fans Bichero man fans in the Nodong and Kaha Choli Chi Dirini no one wabi Chero Wenkunu. Dong Kagwa onyo nen doglok mo dong bor ikinan ka de kerachel kwam bor benen de kerachel ya chi wek no wa ayo ke kakanya ni Matini. Yeah, la for one more opinion to respond to when I for my tap, Tamuan with my bed. I made a name the mechanism it is going to be something permanent. We are working for the basement and Guinea don't me report him and don't pon one. Jomadong giga donyo and magiga donyo ga teach kumbetini. Piano be watching when we look at the timelines now from the next game, Makaberutie, Piano Kawaii in Dabongwan, Chiwa no on any entity is not favoring us. We are trying to write a letter through the secretary. Maben is a former delegate, and he was discussing to the vice president, and they are agreeing. We are Jim obeyed on writing formally. We are obeyed Mabe. Chi angene Jim wenka tine Mabe, Jomaka Donyoni. We shall monitor them so closely. And Jimmy Wang, it is going to be tight. Kaki none indong you cannot incorporate kijomo kenene Wang Mabe chidong pekalar wabi kwenye there and then before Jimmy Chero Ochako Bale. Piene dong wamete this thing should not be a repetition. And I believe with this Kirkingo we shall attain a certain level. Kidong madare lo kombas pina ene wen kelo management because what no ne baska ndong baska berutie ne jomaka managing baska berutie idea literally bas wa mero bed in an open place ma no nyim choka did and ben I went with that idea although during the resolution makakate because I don't want to make judgment here and I conclude ni katime kamano but bas committee makabere bas kaberutie then we shall get another independent people mano kaberu ka overseeing kita batch waro kere and me report what the new committee makaberu tiene wek nene Jimmy Wang oberu karachiel and the people ma gitika bien ne mero go bin with the common interest ni gin ene bigitiu pe kara bigitiu. This is a voluntary work. It is not like maybe at the end of the day you should expect the return. So I believe we shall navigate these things and we shall smile at the end of the day. Ana fo mater karana obenen woni amalachian. Go. Le toi log do kateo log mo katne ene la merkulake diri yo manyan go doni system lo ka bang diri butime den jo mo yar gini wa merda berut ping mo chalo ka ba put po cher ka tuko ki Buganda o mer beru ping ke gi chiwa yar management lo ka bas but pedirene bas bu ber ka lokke do ka chel mano wote na ko me jeme wo wa chel
maka wa ka driver pe wa bu chor gen wa wer wi la ling chero gin chero chi lock be lock diri O mero beto style mon ma ke wai lugulu pa genda wor ku wa pa rat ya ndani abur kede ayo so le toi diri wa bino o win lock pian lock po ber ma duong po me da ba lock ma duong chwere da wer da ti ma je mano me mer ti me wa ti dum ki lock ma nyurni yone go kwalo chen lu ku pien ka woju kano chan ko ono la ne o chane sia beach no peke to friendly ke lo teno pade kono to pa chui ti chen chabe o wa wan lo to wow dana ke thing wa to no yelo wa fasa line up woni ang jon ke di we kana mo wa to kan ki bunyoro jo mo ne kenyo actually ko yene bet coach mi goalkeeper ber ke be assistant ke ben mi kon ka bok ni kon pa udil pa chuli pek jesi pa lo gene pek gi mo pa chuli pek lu tua gi mo ke udil pe mo gwe bar ki lega so we want to dear ki lego mostly Actually, ki lego Jimmy and Maggie Gamane, they got about Acholi Player Football Association. Just when they got about Acholi Player Football Association. so ko dog de ke lok ba gien me mi obien go ni ana la ku ba lo un wa ke la ni because we are yen gi because this thing jump ka gi piem ana dit with me ti ni ke we ana shegi an ga inge ron ti na top ya chuli e to be pa ba top ya me no we be ti so ana watch download wa lo ko pia chuli machalo kaka machalo yom chu nyom modong one wa be la ko jone whether they like it or not we're going to change you guys kire mero nyope mero nying mado wakat be me wa kwano mer inga ngene indire intika ao kitika leru ka karo ngato kana ko ngotem but for now undi ko bien poken pangero uti yo me werne no tiki yo mo me wa mak wa wan po o di ka gin do ma mi bot jo kwa ma be un po ngene wan be ko wan ta ti men ni actually ku bien kana chel ki tiek lo ke pa ma kira patron wa wa ni a pe ki lo kan nya banana ju a maro ka kana a wa ke pe ka kana a fo ma te tini ini tie watu twale tie no mere o miro wanero ni dirini waki lock ma mir ki lock now lock ini don ka wan wabi logo in gwa nyo iti dano mano iti concern mati actually iti ki mir ni o mire ichet bene mi tama migi ni na dire en si pe keng wan dong kubirwa o ya gikne kuna no anero comments ya chela rio mon ini wek ana kwan gi botu kadon wan wa kerke kakany aneno dano makilwonye ni chan paluo 256 and 254 at kuch lobo alimo at kuch lobo alima wena tiga waini Shaban Okero Ukarayot live from Mombasa. Only unity and peace was the top. For mater to 12. For mater. Wanena bene Isaac Okelo Tigawaini. I thought they are selling the jerseys also. No. Winyi dong joma gitigi ngech en dong ugamo so wan kar watiga ko kuna chene watigi ko ni chene pere gena kitiga chamne ni kar be watiga wobonge be kar watiga lego na lega chidong ana mete pi kawang la Kwet TV kinero matini tami winyi ni inipe pa la Kwet TV kuno la Kwet TV titemni tutte wek olo to ngech mukene o boti
bot wun man ini tamano ki bot wegine dak beno ki bot lwa ti anameta pu tutwal pol kar me bino kaneno wa ila kwe TV kuna meta wachi kache gwa honyo pie mar tij mamegwa timbe ma tij mamegwa kidong no chuchot bene ma ken ching mon mer matika ma enini ene ini tuki dio en kidong bene kache no footpay subscribing channel mamegwa chitimbe subscribing otini bene round la member kuno uyupo ni iramu joining dio kama ki joining chidong no la member mamegwa kidong mukene mapata bene ka gwakonyo unity city megulo ka kany gwakonyo miri chat will mamigi wan watiki screen madit man digital billboard matie i nget Stanbic Bank gulo onyo the opposite Buganda pub ini ramo bino chi charo will mamigi botwa kuno itiu kina machim pala kwe TV mapol karario mano entie jera bera ngwen jera beach jera chel jera ket maching ji ini neno namba wa beri wanyo man namba ma ini ramo goine kuno ikupe kanyerni will mamigi ochate ikiskirien mabot wani mono enani kadong wairi wo boa kilep me paju chidong piman lutua jemi weng o ya gikene wan dong kini matini bena wawachi o foi tutwal digidare wo bekeli ngech malupe kijem mano tiga time ikama megwa luba mepolo mete ki gwa won kun dirini yotkom ena wa lego botu Acholi Province, pero when Acholi Province, Acholi Province, pero when Acholi Province, Acholi Province, pero when Acholi Province, Acholi Province, pero when Acholi Province. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, waro rete ku, kuri badiji, kuri wani, don't rete ku.